Crest Media TV iraka lyawe. Umuntu turane admiringa munongo followinga munonga kandi untunga chance yo kubwabwa nawe nkaganira nawe nkasharinga nawe ideas no mwami Audrey wabo ka hariho umuntu ino mutuma gwihanga kwa hariho umuntu ati nyenda kugambira safura kwa hariho umunyama umuntu ino bwenge uri kumanya kutandisa kibine kirungi kwa hariho umuntu uri kwemerera kugambuka manya gwagendera bwambu binyenshaka n'ubo no Audrey kandi ko kuzomuside yamahe kora kandi ndakumanya umusirikare murungi oine discipline oine vision yihanga kandi umwebembezi kandi umuntu rukam na general Kainerugaba kiretswe cy'abantu babiri barungi ubutekereza azani nyenda kugambira tenekiro nyo kurigiro mu ntekateka yanyu and in fact no buhashure cya audio iki twana batekateka ngo wowe kitendesa rwagogo akana garkamu omuramu nyonka churro day one first time una churro na bidina bagira nte kariya oya kutuihamu ubwoba eketari ya audio eketari and wowe kake jagarka ya recording video ya yashobora public chikacha mushike ko kanyi ikindi kumanya Audrey ko kumanya owunshitamire nawe owungenzere nawe owukumanya mutekatekere owukumanya mushomeseze y'abantu owukumanya agenda yayiniri hange tenebwire gukorezo konka hatitwe bamudumu umuntu naronda obanturonda audience baturonda content ngeze mu gukora TikTok abanyamahoro baturonda karagara numuronda cya couple news cyakabiri bitwe abo kutoba spokesperson bawo tarahuka kumuguma sitakamanye cyo kugeka so konka cyo ukora ngo Audrey the first in-law na 1 second konko the in-law from the first family na first son har hotete gerezana kwanze bwambo kire here sai hangariyo kire here some family kire here some family kire here some ihangariyo nangwa n'ubwo abeturusemba bure okwetsimba kwa honorable shats umushiti wa kwese umurongo urukuzarwa na mukagenero kwetsimba na sodice zara nacyo kiri mukarungi kona hasa abanyankore bainefu muzabo zugumere zibacu bwini zinakubira nyenda ngo abantu bagumene berarikera bagira ngo ubugabe burkwenda porogwe baganisamo ati toka butandaka kwebaganisamo nuyebuza nkasoda gwenche na abadirector ayeshanga frontline no mukamwana au chiburya hore bahabaho umucucu bwe mukahagati ya first son na no muramu so nitekateka konka ihangere kagire kirabo cya president na mama General so nyanda kumuriza abakutureba n'abanyankora abakurura nyankore aho ko ibintu bivugumene bidiscussing wa social media mu Rwanda mu Kiene bija abandi bandika amabara yakiro kitwara umunako nyanda kubagambira ngo Kiene cyangwa cyo kiro mwene tumuzo mutum and in fact no zakshanga katembe nyingi harimo bakuzana ahabwa personal gainesa hariho abandi bakuzana kwenda abakirye inyuma batitwe abosere n'abageni bamuvingana abosere bamuvinga na family zo abosere watching bikugenda umisho itaba interacting n'abantu abo barije muno hariho show wene cyo tekeka my stand ngira ngo we kumugenda abakurasi b'inyative bacura tuze mutuma first son na first in-law haho stand yone